Guru kata kita antaman da jay simung bat. Ay na di background music tanda itu yan. I-review tang ang laing balong. Ayan, bumasa ka pa kata kita ipangablaw dita. Sa kimang kita. Pa-shoutout po from Jessa Asuncion. Apaw ka na ni Junior Galliano. Mary Ann Bakiran san kabanda sa Al-Ain. Kasi sa Al-Ain din ako. Kana naman iron-ron. Nambag nga malama po. Karoon pa from Yajip Lintaw. PJ Lintaw. Ito, hindi na ganda. Dan? Okay, chamon. Guest relation officer ko na damit. Ayat Anasudi. Apo dito na rin kata-kata. Balasang ataga hilera, balasang ti hilera, balasang ang nagapot hilera. Burka. Kursunada ka balasang ko na na. Okay. Kita tadi may salaang tinsong batna taday ito tatay kita duwa iti kita malang abot tadi may salaang itisong batna iti SIM card busayang yan. Sigurado We ka? have a winner, Karuba, after How many years? a thorough investigation na. Thorough, whatever is that thing, abong talagang kinit kita mideko. Dinggin niyo ba yung maminsan? Awanti makaida, mapanak manjay kabisera. Barbareng numasarakak, balasang akap-kap nekak. Ipakita mo yung the answer. Ito screen. Napudaw ken nalapsat, barbaring nukayatanak. Iya bakon to'y lamisaak, aginom kam agpatpatnag, kundaway kuntiro magsak. Awan ti bibiyang karubak, luday to'y ti maasawa. Balasang anaggapu hilera. Si pupuso takderak ta isot kayat ko, inapategda kam aginusto. Inangarod inkalay sa uray adot sa sauda. Okay, just an information apo kada kiti saan nga makamu at ang lugar. Hilera is a red. Napo. Amo gamin nga kutkutsin taway ra. Napo ko manin. Okay, Hilera is a red place apo dito sa Santiago. Amo amin apo nga agin inom dito sa Santiago dita. Ayan. So, haan nga dyan mabini, hindi ka mabini ko na dati kadi, but then dati Robinson si Jaya, na dama na tapasit, di Sangwan na ngimiti mas sikat at ang lugar for beer drinking and other recreation na po sa Jay Hilera. Isung mo tinaramid mi po nga sonata. Balasang ang nagapot Hilera. And our winner is from Ifugao. Kuwan nga man ang aparte. Madi na imbaga Anyway, Ifugao accepted dito kanyamin kasi it's a place. Hanlang exact. And 26 years old. Isuna. Pakitext mo man kamsat. Tawagan man lang isuna. Tawagan man. Takitantaman. No, nga barangay. Mino ili iti Ifugao. Tawagan man lang isuna. Maraming takay text na. Okay. No, muna dita. In 10 seconds, ag-text ka balasang. 26 years old from Ifugao. Itisungbat na balasang nga nagapot. Hilera. Correct. 26 titawan mo, mag-text back ka. Yes. Ganot nga parte ti Ifugao, tanong mo mi. Anyway, apo iti Sitio Pugo. Sitio Pugo. Di mo mo, where is Sitio Pugo? Anang municipality, basang Sitio Pugo. Anang municipality ti Ifugao.
Nukiangan, Winoana, Supay, dito Alfonso mamo, Lista. Alfonso Lista. Aguinaldo. San Juan. Dati San Juan kaya? Di ka mo man. Basta isumati ko na San Juan. San Juan Ifugao. Anyway, congratulations to Emma A. Alejo, 26 years old of Sitio Pugo, San Juan, Ifugao. Siya. Adang ngamin si Mungbat, studio sungbat na tatingin namin duwamit nga si Mungbat, duwa nga entries, apo. And kadawian apo nga instruction tayo mga mechanics, hindi naglabas. May salaang apo nga sungbat per SIM card. Anyway, kadagiti so amin nga si Mungbat, nakatatuta nga si Mungbat. Nadagpay sa San Juan. Oo, San Juan. Dati sumumpat mo San Juan. So, congratulations kang kaading Emma A. Alejo. Mabali mo nga lang di electric fan next sa Sunday dito yung istasyon. Yan. And lastly, balong, lagi tayo pangabla o pangatatuma, basa amon. Takong mansion tapay. San Juan Ifugao kung nagkadagpay sa When. Dalang amo, to siyempre natang familiar ita. Baka Alfonso Lista nga ta. Mati San Juan ka naman. So, good afternoon to Sir Johnny Kuyahon. Ayan, ita Ifugao mo. Balong, kumansyon kuman. With this one. Madanda na gana, taawan pa'y asawak, nalakaya na kong ngem awan pa'y nasaraka, ay napili at ngamin, idiyag kabanwara, na seksimet ngamin. Di inak sinarsara, napausa na kon, nga adda baby nan, nakaaramid na kon, itikrib anara, gimatang at kay kitin, itimunmunyeka. Tay sumet itan, itiliw-liwakon, ngem anya pa'y itan, ti mamaaynan, nalakay anak meten, nga nagasawa, karantarek ti agmalem, kena agsapa, uray nugubat pa'y matukul tay aradukon. Adihangan ko titi ulo na yun. Ti mama ay na nalakay anak meten nga nagasawa, di pa'y lagluan at paminsan, di pa'y tumaraog, day manok na Kaya ng wairan. ngem ania pa'y itan, ti mamaaynan, nalakay anak meten nga nagasawa, karentarek ti agmalem, kena agsapa, uray nugubat pa'y matukol tay aradukong. Alaing may gaman. Gusto na lang tayo mo muna. Gana malpas.
Ayan, ayan. Kek ko na dito ay text message sa kanya. Kumpare ko na. Pare, sagutan na kami man. Tisonata dito yung headquarters may kada Mayor Cristobal. Ano, Mayor Melvin. Ano yung bagati may Melvin eh. Iraman mon. Dagiti agi sagsagana ti merienda please. Jay paborito nga kanta. Dungdungwang kanto. Kung na ni pare Candido. Our sangguniang bayan member iti Ramon Isabela ket ngayangay mo lang nga po nga SB iti dito yung salisal iti politiko. At gayam na nga bak ti electric fan kung nanay Ma'am Jing San Juan Alfonso Lista kano. Jay lagpas tinamilangan. Ay, kita man lang very informative. Sana ko napahabol Jay pagrit ni Sunshine Manuel Jay Singapore. Hello, Sunshine Manuel from your friend Jing Galiom. Of engineer ko naman kaya maya. Engineer, adote kadugtong tinagan nata kat. Engineer, real estate broker, kan. Ano pa ay? Appraiser, real estate appraiser. So kadagitiket na apo ti porno si titulo ti daga si kami ti kontakin nyo. Kasi kami ti mang kontakin ni Jing. Why? Hangahang kay dire-diretsa kin ni Jing apo nangina ti singir na no kwa. May mayat apo no agdalan kayo kadagiti imami. Napimpintas apo. Kat as requested apo ni kumpare Candido Natividad ato ikano ka tungtungwan nga paborito na. Adi anay-anay. Nga mga tungtungwan ti pauro na dito. Ito namin sa request ka pare. Iti paulo na is Duaya ni Ayat. Lullaby of Love. O nga rod, ito yan. Isalayo dito headquarters yo. And good afternoon to Mayor Melvin Cristobal. Dung wen kanto unay intayunen kanto iti sinamay tultulo den kantut na lumamay pagamuanen ingkanto may libay anay pusok anay nasa na ut launay itten kaniyak apan narabay kakaasiak ama idasay apa man nga ingkanto makaturong iarpaw kunto tarupam gaytoy paniyok tapno di naka sepeten ti manuket maimas muntut maturong anay pusok anay nasa na ut launay itdem kaniyakapan narabay kakasiyak ama idasay. Anay pusok, anay nasa na ut launay itdem kaniyakapan narabay kakasiak ama idasay apa man nga ingkanto makariing dagusan kanto asak kuyuten nga ililili kas may nga ubing tananamem samid ni esem anay pusok anay nasa na ut launay itdem kaniyak apan narabay kakaasiak ama idasay.
Okay, once again na po, dagiti nang TED, iti papremyo tayo tatang aldaw, agyaman na po ti 4 katuwo. Ken, syempre, 97.7 Sweet Radio kada kayo. Iti cellphone, courtesy of Board member Fred Alili. Numero 1 apo kada kita balotos yo. Dagi gas stove, ken dagi electric kettle, kagabu apo iti LPGMA number 75 kada kita balotayo. And of course, iti electric fan courtesy of Ninong Danny Vizcara Right, for Vice Mayor DJ Ramon Isabela Met. Yan. Ken kadagiti pa Aji may sapay nga cellphone no next week ton. no next week to di may isa nga cellphone-an. Okay. Saan? Weno iti tatatan. Awan ti Taimon eh. Mabalin. Madi na maalagayam no ko ana. First hour next week. Iso ti panangitid ta dito rilon. Ta isumat ti iyayay ay umay apo ni Apo Fred VLL dito ket nakano ti bumisita ti istasyon ket interviewin ta iso na next week. Ket 10 minutes langan. 10 minutes lang inin ngem kaslan nagbiitan na kaslan nagbiit ti oras. So pa ya. Kaano laang tatay ng rugita o tatamalpas tamanan iti may nga Domingo. So until next week apo, antabayanan nyo manin iti naislan sa luminan tumanin na presentasyon. Dagito ito apo nga pagayam yung manong June and John Mark. Yes. Iti kasamitan nga radio station 97.7 Sweet Radio. At ilatang roden. Okay nga rod, iti may ordin timodi nga sonata ket apo. Ayatin tayo lata po ti bukod tayo nga sarita. Iti sonata Ilocano suportaran nyo lata babaen kadagiti panang buya yu apo kadagiti YouTube songs me. And of course please subscribe and follow us. Ken inaldaw tayo lata papatang apo iti Facebook. Ngarod, dahil din manong John kan John Mark Pastor. saying good day and God bless everyone. It happened in old Oklahoma one night of a beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high,
send her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday.